ya mwene ndweke ndi mundu lo mwirana we ndi mundu kwa mazito maingi lakini nemo kandira misambo ni ya Mutongo TV na Mutongo FM kuwikala ke boinde mwene kana kavi mwene wa bino tondelela kile ke pata kala ndi bitu kisi kameni undu kabanga amaundu kana wilo ele undu wende ubanga amaundu na yukiza uneni mwakere ka uzoyeta muno mbadizi yake lakini naweza kuona kakeka vi naweza kuona ndi kavi boys band ainena ndi no ametamboni kuwinde umuntu tete na tani mingi muno byo nikita no keep time na oka ndi na mitamboni ya Mutongo TV na Mutongo FM. Karibu sana kabi kwara. Chia sandi sana. We nakumbe mwaza. Hayi nethani mwazana andla nduma kwa mana ndikeire ndisi. Nimumela amenze kale mwaza. Na ndikeire ndisi. Rendikeire ndisi neze kale mwaza. Azi momota bya kakabine kasa. Bazile ko la mazito magunene ko tana wetsa 90 ndisi mwene madress mboduku mwene hayi ndweke madress ne mboduku we mashambi kyono weta wakabi mwene kake mwene mbandi yakake mbo isimbandi tolike boyu tutana mbodi mondo twenda muno pyo we ukewe nika kila wiyo na nika ya mumbeni wa musemi matete tiwo yo bayiati woni wa mwene madress mboduku mwene mbandi yakake mbo isimbandi yes keda we nakasimuka attach ambo semba mutandao ni yo yito ndio wambodi bantu beta wa YouTube wandike kakembo isimbandi kintu cha maana kwikabu no kusubscribe ila wa subscribe ila tuleja wadi mupya aiwile ano baita kwako baita kwako hata twaleja wadi mupya with awambe ku mama so iko kwa metukiwo subscribe tulikebu with ya namba this yo on the west yo weto we see there bu YouTube kakembo isimbandi alama ebumbi semba ebumbi tuita kakembo isimbandi page utukolo bau ikakembo isibandi wa nani kabi nambemwe na ikakila wiyo aya maziro timwazu nenge tinye na kwini wadiweta wa madress mbodoku kwini wadiweta wa ngonga kasini ando make ike na kwini wadiweta waningo subya wendekana wera neza ne bodwe awera waneza ne tawa mundu muombe by the way nonye mundu muombe nonye mwalimu ambulolo yani hai etezira wata etezizia magina mamuombe nonye ya muombe nonye balua wa satani yani ni masiro manje mono twa kwa maana ombete kivetwa mukunga Nikulia kabi nini kivetwa mukunga akamurete kabi akamurete kweli Nikulia ni muvumete undani mwandu vumete. Maundo manga hii. Eta wa Yehova kana saja. Teke nukende kama yaka kana saja. Tafala ta maneno yako. Pala to mamwano kiyanga ile vinda kunda weta mwano. Mwana bezo mone na kabi kai mona kesori jeba. Nani bezo mone ete kabi interview bana kuma o TV fulani. Hakiyanga hii. Na town yo the CBD ilobi simo kwa dela ndizwe ka wata ne gura yo wa ne serikali abindu wawa. Mwana zima wada wa CBD town ipela TV town itaenda zima nuzi wada la go time wadileka na kabi yelelo ni anu kwite ngita na ingita yenyewe ndena mubuko ni kwite na balade selawa kada ilebkezelo kusema kweli wana kwezima ne ba mwana kiyanga balade seleta ogera na beta ngotabye kindu kimwe mwana unjuwa akili yani wa kusyawa nawo ni kindu kesyo ngonenge silie moyo dino tuko silio dino tuko utembe nenge mwana agumamro utembe soko wote oloweta wa mikola mandabye kindu chambe utuko wapika soko na withe we utuko na ni watuke wote taye sindo ni tatu nenge mwana ni jamaa kindu chambe ndukesile bandu bateta pandu tene baya mbendo kesile na keda kuita hata tebinde stima ni wadi ndukesile yani bandu bena kakona na keda bena kakona osa ya kunene muno sana withe ba imundu kwibithila buka konani wimyosela ku yu withe ni wene kakona lo na igingi kona ro aya kindu kingi chakele keda be mundu witina waku nduketikile okwati yani nduketikile abike bakube naku kede itina waku ona ekati yara naku ekati azemba naku semba kuye madha umo semba nengi aya edelembe waku pia ndukamukwati ona kinyambola naku kinyambola pio ekalambe naku ekalambe witembi ilobyo kwa manyonde aya tia mweso silikali tia tsikali utuko maikwata mundu ukinyite lelo ni kati nundu mundu kuibitha ndese sila lelo kati
kingeni chokezi la kuma tubanda ni niti so kera wesilite kati mekoma nona kuma kule we kijana unaenda wapi kwani muselena ni mutukie ulike Land Cruiser ni umie koloka umia ni wako lakini yu wesilite kuto bindune yu andu moya wati wesilite kibindune wesilite kuute watu banda yini ina chasiba sikuki banda kana mundu etina waku ndize kana wakile wandetu tuka ukona wendete mbe na ni wene mbe waku ukona mundu umila bandu bate ibo na mbe ibo yukiuni kingi na wewe lega najwa yuwe ndo njinga waku niwo swi kimi wiki kwati kuki kalembe kalebumbe dhimbola pio mpaka la mwi kwa mana matani sioni ulike ndiye ngi umubituke kalande ikalande ai na ere itina waku asembona akusemba na ngi mbona yewe etwa moyo with you tembe oti nisi nioni ni la azima unjanja mangu utakabi usiwo njanjola natumiyi ndo nyewe sinyeni wa kapala ni musoko nyi mwana saizi ngite ngita mwana na kwoko ne ngita ngo zapuite ngita na kile ande akumbe ngita bado ngita ba yare bitwa kona kiti by the way ngotabye kindu fairly enough nane na kesongo mani ngai kona za kesongo very enough yikindu very enough ingita ngotabye yayo ana akite to mukoba ngitangu tuna na sio kwa ona ndeni yakwa konda ngila za ondo ambite ni mumanthio mana myana atano manja tuna mwana ethe ya ero sabi mwana na namugonite simuto taonana na mwelesi ambia ona baita ka mwana na iwe na mona muyamani ndi sawa kwao yu maremu tuna ona maremu bindezu na nikuya mino nenga ngita yesu ona nditonga yukindu kila chanjabu nditonga wenda ibo ayakhi wanengio chanengia ndo pe kamwana geta ndi mwata drama wake eta wa kamomo wa mubikisi ngita yesu tondo kamomo nowe nesilete bruwe nondo niwe mese yungila siana lindikana ndinesi yakwa ya 500 mwana utanenga chatu na mwana yeso dio winizani yawengeso muya na sandiba kira pole sana kutiwe ne kutoku kutiwe na ini matotita ingi muno byo lakini mwa kutiwe ne kutoku kusema okay kuwe yuko kuvi ibida yule ngita zina wanzani onako ngona leona marano kanyo maudhi ngita zo negiye ba hu azani kwenda kale ya ina kwita mwana ote buti town alafu kadhano kumbuka nesa landlord na kiambe yathina sanja isikano kwenda kwaina kabula iko wite ambio banga ndenda andu leluni apa saizi mwanoni leluni mwanona ngitana ndemo bukoni lakini peke nduketa wa fiti maisha mata fiti na nyika bini nika na ibi tamam mwe yate kavuita ndo ambo bindia peke ndukitha akita wati mweze maisha ala tu yoyuyu asasa tena mundu kukwete koko nibenda yani pepa ndo bika woke there ibu ichanga indethia baichamboya batu esindu siana ile fiti na makinda with yani kindu ikindu wa kisisi uyu ni kindu kitatoneka okay lakini nondo yani kwa nini elawe live ni lawe no ula simiriso kekia makinda mama kati makinda ndo ile awani onje sigoso kusema kweli we mundu we nini we muombe haya nyenira ni muombe tie zindu sio nena nyenira ni mundu na hizo mwe bantu bani tukama nyena mino target kindu ni votoyi ni votoyi nyendo ayita muombe ona na utwaita muombe yes ukakimone zilia suomo yeah ndeva thina yo na mathina ndizeni kinyi aombe mai mathina athutwa no kindu kimwe kila kibona kana nazi nizake zibo wangu we athutwa no kindu kimwe kumubuthia nundu yu mundu muombela wa mubuthia onaye wa maanisha wenda tona chau kiwe ukwika so ni votu nangi wamoni enda tona by the way mwene mundu akitao master muombe nenda yake buthia nigo muombe nde pata kibuthia na unuzia sindu yake mali yake nigo byo kindu chague mwenu kana kinengo chague kana chague kine abyo ona ndi atendi wende kavita koma wene ukule kabi ni wo wilio nyana lika ndo wabganye monye kabi mwana ti ongai mwana kiatu wo mundi kana kweza tukaka na tumatuko atajinga mwe na titu ile na titu tatu kiatu kweli kabi wendo banga na matuko nondo nyina ndo choko mundi 25 yakwa kukubinya nekete unena tukili kumi sati yesu
haina makabima yani kabiba la tupala ngulikana bala wai ano kabiye we kata wangu nezi mozi no muambia makabeta nizone na mbala makabeta mwanye na kuniemba thizi onda na nizia mnye kuvuma na nye kusema kweli na bidena kwa maji ni zaweta mwana na nye ni zanganye ne giara ndo ngita ne mezi onda ni zali dimgeleke mpaka duangata kweli ngo ni mwana binje wewe imagine na ngembea kana kokube usazi okule ndizokela kuti motavuma kapeta maundo ne manga bandi zo mavumie no wangunezi onda nyama ibandi ndakona bandi anda yona nakela vemba ndakona nikapandi pa imbandi ndakona kuku kanitowona ni mungendu na ni munjwanje usicha none kibetikila chaji wendo muno kibetikila chaji wendo kitwaitwa na umengi nicho kirage zisiri sya aume sana ukileza ayo mwe baba bila imwe akakwe hayi mundu ume wewe ndalo menyomba we mubonie nyumba we mubonie kitandani no imubonia ibu kitandani akawaita na kitandani kitandani iki kibetikisi singe wasya ume mani cha tende zalani za nyandi wagu kitanda yuko kube mbandi yakwa yambe kuthukoma ai mutolani tuneke mbandi sio ndile wabu kumbi kacheche evoli mutau kathukoma kacheche evoli mutau ndazio inite ngoko na mutena ndio kilombola ndo kendo akando ekawo mumbe ni mupenzi wakwa lazima winozu kwani bengo wabe ngo inoru aye tiwa ya 8 wita bata tiwa ya 8 na ino zinyene bata na bala binabu neke waji usiwita wa nai inyena kwathie mumbe nyeka nenga wotwa ni wazi kikomenda ako menda aba ngokuna mutena ndio kilombola nondo kendo akando ekawo mumbe ni mupenzi wakwa ole kola nakosea nichawindi kuri makula mutu wazi ibinde sisi niyo ya 8 niyo yatete walikile CD walikile kwa kube mutulane vinda uyu ya ipolio muni kwati ABCD 8 yes kedha ndikolwa niye na kwa 8 wera wadi ramombe aya usiwe angonidia kimu angonidia wewe unajua solo solo aya mwali mambolo nyezi ndo isiambandi ndinasi ambiyo sandi nanila ni siene tabe ondo di umabuka mutulane ndi nako na solo nona alabu sainge nonye na imwini wake nondo nye kukuramu keke nazo myeni dhani meta wata maprofesa mwana wa kukuramu kanda wanda bisio myake 10 ni rekordite ngukia to umela wambea ni rekordite iso kwa kukuramu ne dhani sawa yo kamera ni mbele kwani ne dhani sawa okay yu no mamundu imutolane athi kwa kialia ithumula izimba ndia kwezi kialia imbosi yakwa wa imosio sana buga kola jawu sifa inaye Frida wana kwa ibinda ya Frida kote volume nita volume 1 ino ya ili yeta necha Mombasa necha inoli na mauni ajali ya mtongo hizi nini necha yaishita miamuko yaishita yani kutapa nongewera wai tolete lo ndongelo isino siao yu inde kwa mwinazi masibasabiziki inde no kwela wakini masibasabiziki ai no sizi uwetete volume 2 okay inye na ina kumba na hii volume 2 ikuno na yoba na utele binde bona ndika kala mwingo yua oyana mama mwingo yu ya na umane binde su abanga mbandikindu ki na embosi musela paipando tatu bicha ye embosi musela kuye webangite ni webangite twaina miyo yitoto yakombo ami iyo chao ibuka ukakulie bimulaka bino wailo kutabya akakuya pauti alamo kuna mekite nini sira ile mbangile weta ngingo tamana kaita wai mazi waobiwe masi unumezene waweta masi ndi ukeongwete andu ala na kunikindi na ewa bane na baba reason bana zako mano masi ebindezi avuko mano ta manager no wamba mathangu and woka ba muomoni no wakatitha cia ngoma muomoni ndo we ndatha ukana umme ketha ndo ndo umme yana ebindezi mbandi akatawa yana muimante masi ya sawa muno mbati kwa oyu inatumia katitona eba prison ndozo mutembelea tu by the way eba prison organize na mwisi asiandwa amutasi alatwa yesi asani imeo makwati kwa siendo ite kweleka tike yumyo kakulubu lani uketo kialia ngoko mimu ndonge tukagito kamona kwani kwa mundu ine ibaka bi ni kazi na kalogi uli to bangidi so tizonga nambe hono akula kwa kialia no makwa kialia na dike linga
kelinga pe Malingola ebinde sikwana kwanza nye na kilikite ebinde ya na kilikila baba kimasani na choti chanzani emezile mehondi ya moto olimweiti na kilikila boyu nikendoto wena chacha twaina chacha boyu mwana ongi weta wa madio kule sinjui nini ai mazi wako nasi wewe mazi wako nasi kana wakebeti mwana ongi wako na aridi mubwindi yeta wewe wakebeti akibeti kweli isiolea cha okai sitwa yokeka ikazokeka potea Ndieta wendi atendi ekara nagerothi tume kwa jaji noma kwa mundu malingula mathiba twalingula no kumya kilinga baba onandu itwa yo imwe no kumya kukwa na wa malezo nayo bo no kumya kukwa wanjoko wewe wanjoko tumani lwaza wanjoko ayambia andabasi ayambia kutanjoko adina munongo na tango tundo tetele lo pauyu na umea pauyu ndayo kaza kitanda pauni bona umea na umabuna kila imwe adiboi chaumeza yakili yenda hata yambatete kumbe yakili yenda hata yambatete stairs 1 2 3 4 5 kwani ukulia imbandi kuandika hii inye andikia wakendo kimwati kabi mpaka wa leo ndanyusa wendeke yake banyokiwe nyendi nyusa na feeling ile ni razio ba stage onolo nyusa abaikendo ndabya onobite bangi ndondabya ono nyite chawo nagozu weba uzuwa we bakwa ayengonga konga kwa zimye ya lazi no ngale kila iko abana kila iko ndisoto mya kila iko yu wazimula nye mwene ni dhana we feeling za wazitu yu feeling ile nye ni dhana sinye tele ka wi ko kubeka banji tele ngomine baibanji ni weba yu nwene nye yu yani ko kubi feeling ile nye mwene dhasio ikongerwa maundu wangi ona nosa nye madhango nye mwene yu ni dhane ni mububu wanu akili kukwine dhane na feeling mbingi ona kuliko mundu nyite iso simbi ndika mundu kaindi ko mambu au jatinda ndia ndio tabia mwene uthukumi wakwa mundu yendia imulepi na we nene wene whether you mashambiki mena bata nakwa na mbandi mena bata nakwa mundu si wa mwa baba ndwe no balokie ndwe ne umie stage atia we ya me bautoto aya ngitane ko no yelayo feeling inabwe nitha na cia mashambiki nini la bubango ko na mutena ndio kila mbola nono nebo mekwela so mena bata nakwa na kembo sienda mundu la ukumukililia chao njopo ukambe yombo ba ubutwa kwakya twende nambe ona otuzongana mwembani ngezeba noma katiboi na dikeni wa Maria wow tata chongo tata pesa kama wina wili unaona autongea moto kwa nyingilia izele ni edais na vingira zembe wayo eka pai ona sisi tukiribu tu on then inaona na ina sasa hii ndia inae nongamete ya utamote feeling we sasa chumwe no tabizi kana ka itu ndaka nangala na bikabu microphone ne kabi yata waina data no mayata na ibuse ungu wisonda bya tabita mbona ndo kwache kindu kabi na bi ose ungu ndo letete tuletule ngeke bayi ngitawo kama nye vili hakuna wezi ngitana na kuna mbete yai lakini kawaita mundu wekala mubisini dete awa mabuku asome Messi kana mundu wako atamwenda kwa sababu ya ngwete ngitana na vitiku mundu wako atamwenda kwa sababu ya kai nako napo ungu akathambio kamukulia kuhusu kabii ambu mazia soloni akatwambe nzini akethe ambato mutungi wambite kwamba ni kabii nambe mwa ngoma bwa kambete maikine kwambata ukunye vili kwambata yani kutumba uweze kwambata yale kwa wazee wambe kalaka dheke na wala kawaida ndinde kabita na wala kawaida wa tumba wonde nilikite kuonde kabita nizo naona kuna hapo ngata kithembe ayi paye binda pebinda ngisi wewe wende ilobi nona we wao yini tabi ilobi we wendewe ilobi ni 2015 you know tabiata
ni munjuanji kusisia na kutamuka ni thanisi nye 2013 2013 pe kilabu keta wa Paradise Mulolongo uweze kazaluo kuna wa Alexi kilabu kazaluo la yes ni mwezi boxi kazaluo yitu akunana mobo nye na akazaluo na ndo angimbe mwana sieta wendi hata ni wolile wako nabo yuko mwako teno chienetwa na museu kamwene kilabu kaina kaloko kamu niko ka impossible ko kakanenga njobo ngakonaba bawe very solo yusi womwe aye yani ngakonana mbandi yakwa si womwe ndrama ndoka yete si aobyo nikenda ngoye ni mombe na njia ina kuna kithembe si wonomwe nenda gusongia wethe ndrama medima alandu make ikeu andiwera medima koza na tumisanu tungi bamala tukamukonie manosi we na maito nanagu tukamukonie nage kalila ane solo list ula akondetha cia ndikwe ba ongili yomwe kwa sesi anata nile ungama bumba kakothi ya biti pou maikini na nalika kithembeni na konia umeasume ba ya ndayu punch peke ndiketa wa punch undo kwethe au ni kwa mbeti ni se Valentine ni Paradise ndo ko le yakwe ni Valentine neti Valentine we ko le yakwe kiki si ndo elewa bantu ba ngadizie you kiki na to lexi kiki kabeta na to lexi kiki mwana uzu wako na kithembe okambia bosi ko kilela ngotethie ukilela ngotethie nikitomete mazamiana mebe unayona tangwemo mwana kilabu ko kakatwe amba iko kandu mambonyo ndiathi umwanyi ni mombe kabita good kuko wizikitazi on then kalaki nye baikendo chamba ambandi ndazi on karanga ko kunia karanga hai konni ngotalela ikiananga nangu wa matuba kaumoni kwa wisika bebinda wabanga ambandi neze yani tisa nyimba imbandi nyenda abukoma hai wow kuwende pitizi on then azinduzi on then wa alabu kindu cha mwiso nyendia student wa wana ukitosia isia mwalimu ayandika tu nye kila kabita ukekwika netha di master kama mwana mbona weno na ibanga mbandi alabu kwani nyeno ni banga kwani kindu kila mambosi makwa mekwika ninende yagwe nicho onakwa nanga sisia niba nikosea nye kwani nye nditunga ngome kendesia ndu nye kwani nye ndisongithia nye alabu tondo ina manoti nganu na manotungithia kwani ndiye kietha ngui omeameka hata makeki ya mathangu mumazia kabito siamba mbandi mumazia mambosi ba ni voto yiyu na kicho wewe ani kabina mbemo kavi wende na hesabu no byona bathi sondela kuneta yitu no kweli kana mboza makai mako ba monde ba jamaa ngona ngangi wazenda ne Valentine sadi Zara Peter Steven akabaende kavi ilikana ntimas masavi na wea kiunondo wae munyalu sana kabika cells munyalo akambe mondo metha kunukira wande ngwatu kambione mkangi gozo kambe na metambone kabisa Emmanuel Mriza manukatsa kambe na metambone kabisa Daniel Mwema Zakaria wana mwende na metambo mashabiki mengi beta kama ngovi kyoko ndan Ben Singa azime shabiki lame tukisi kana masaizi ende ndino metambone ya mutongo timu mutongo FM all right kabi kama bazana ndeti na ike last one ayi kangi gozo kwa tokenga Evanga you dinega las what nyega ngozo wesa nanye ndo banga we you jamaa zetu amukangi ngozo banga aike las what 2015 zito bongo again no malawo rege evanga aike las what ni anyway so kavi mbadi no ki eto mande kwa mbodo bewe ento akona zinto zikwenenge nani wakona zinto bai mbadi ziwakona zinto nani wakunita mbadi para tu wa record badi wa record akavita ni utapiwa no ende wena wa record tendewe nye ko record yo studio ende 2013 na nizongo ndi lango kuya na wale kale yani unjua njula nina gwa bai biyani na ndo titapingwe watu akili yuko na kamundu kukene ndiba you 2013 nibona record kwa Mike Mtenja ebindeso ndisi ameta we wathi weta wa nzete mwingi wathi weta wa ngaimombi wa matu wathi weta wa mamimeri kakethe kaibala wathi ungi weta wa kana muingo ungi weta wa kisomo nicho mundu na kunite kaseti ya mbathi 10 ayi weta wa kuya ngune nongo ayo ungi weta wa siendo miaki ungi weta wa noko kwatana
sio volume 1 yakwa Nima. 2013 bathi siana Ekomi. Na mama ate. Hai nate kwa ndevinde sino nate sa audio. Audio. Kasi ndikagwa utembete kwa tembea klabu. Nakatembea byunundu neki ayu. Neki no sini nyinete ya tusindi mundu azisike. Amwana tumano oya. Ayiki ayeya. Kwa ndangoma nyekuma tena nayi mutungi. Ila zako kathia nayi mutungi. Niguo. Ekyo uyo. Mashambi kino se mende yona unywa yambugisi owiwa. Ayewe ndukubye kwanda twenda kauwe. Wo munawe tata we ndima ya no yana. Yu mwene kilabu ambosa kau. Alabu ya monyo na momose twota tuna. Yena licha bandi mana tano. Ni ndatikemba. Na ndiendea. Nduko kwa nakua sindi imwe ile. Sindi mana tano. Siya kwani. Ngalisa ngalibanga jimbaka Mombasa. Utere. Kila soko ndiumea Solotani Masimba chao. Masimba igito. Kila bantu. You to lab to aguna ilo kutapi mpaka to launch. Nye baika usokondeza anizi to launch twako. Ombaka kala nyumba ni dhanizi kanyumba ku. Wako mawe weka. Tutano chao ni kwa mali nyoka hata. Nye kote na mbete maisha tena. Live kote ne dhani mnyene. Na wezo umedeo kino kima. Sindi ngata kaminota sindi. Na mabuno kana kuna volume 2. Tuwa unetende. Volume 2 bai wathi bai kana muingo part 2. Kwanza kai muyo sana. Na kangi getwa muthoka uyo muna. Wathi ungi wetawa pole mashambiki makwa no. Wathi ungi wetawa we tilo tulilele twetelele twelelo. Pau bathi ngakona inge 12. Ai Volume 2 yu na kunete mbathi 12. Kwenziko. Koteva mati yani mbathi ninasiona nu. Lakini wakozea support ma. Lakini support ayo ndia. Aya so na kuna ingi. Wewe wako na volume ngija. Volume 2 ndia kuna volume 2 na mikonete vinda ya corona. Nulilika kwa una yu. Yuko una kuna volume 1 na mbokinyi wa Kisando. Ilo kita mkita na Kisando kamba. Yuko da wo yu pa wadile. Ayetu neno kweli yuko kita wo yu na jawo. Kwese kapita yi. Ayetu neno kweli. Dwetele kapita ngutapye. Uka. Na utapya uimbedukisi. Ngibwa ngibwa matona akili umbedukisi nene. Mwana bingwazi wanda. Wewe yake ndukita wa Biblia. Yu Biblia. Ukamibua. Wewe pandu etanjite woyi. Nigwo. Uchawi utanjitwa mpaka aba. Onaleba. Nona uchawi weba. Na notho kuma. Kana na rumundu rwa matuka tukila zi atu asoma tuoza tukindikilitu yasia. Wewe atwebanga ai woyi ne believe. Na kwisindu sita wasiama. Ngambo kwete akapeta. Kapeta walo ambapo ti kapeta. Lakini ni kapeta naye na nama. Na nimuketha ni namuka mbonga. Kwa kupe kui woye. Na nikukinyania we sando. Ukasawe. Kana notangasa TV ni we kapeta. Ukasawe. Nye notabiti okweli. Ukasawe. Ukethe ukakona wazimuka asya. Ndikwa imwenzumbu echa wendo mbana nyeri mwezini kwa nyumba na kibeti echa mwenzumbu awe no mwabingwa TV mute na ndo motangasa imobewa awubasya yukitito obubwaniwe ububwaniwe na nige ndo maneniwe ngutume na mashambi kiyuni message pembaji nondo tutaweta imbandi ikoneta twino ndo ngiasi tuwe kilini kwa kuni ukula siye ni mbana na atiye mwini weta wanganyewe ende entiyeko paimondo tenda uvuma na paimondo tenda udinambe nenge bina nege nona paimondo tenda udinambe tio lakini wethe amwini usu pala wa mwewele akonieka volume 1 na bacha na oneka kwa mwewa wanandu mwana mbandini aiboya ngita na ingi moro byonezenyi onandu ndo mina naona kugera one ngita wa kwata wikita wambia kwikati wambia kunala moko na iwe singita ndiko nawe mundu ena analite moko yuka kwata kigo no ukambia kuna ngita onete stimani ndima sia sauti ana uko shock nyene nonete omunyi akila sia kwata ngita akambia nala moko atiko ndende moko tikudhaiwa ndalo dhaiwa wapi kudhaiwa kwibende ndu dhaiwa bichwe madha ya ngili 10 no ile abai wewe mudhaiwa nye nyaoneka kudhaiwa ioneka na kudhaiwa na nditala takaka unjanja yukalango kuya wewe mudhaiwa ko kudhauka kalata kudhauka kalata kula kubano kataka biyu kudhauka kalata batu idati da kalata ndi wadhauka kalata kalaka kuzonja tubu ibatu zonga za tubu kusonja tubu ne usongi andi kuya kwewoyi na becha kukinania uzoba kunezo zero kula kwetha ani ni kwetha awe ala magwe
ona be andu maumete guku ono asia iwe kwantha ethe okethia ni moi kana ethe ni munganga kana nye munganga but with ni ndia akili nenga nawe ni ngai ukethia mundu ndasoma indi ni very sure ni munjuanji ni munjuanji nyatwele pesa wangu aginu wakizando pesa wangu aginu wakizando wa ukabizuki wewe kwa ni lawe andi kwandi ndo ayiwa waji wako ana ndikire ndisi ndi chawe nene wezi mbona nu wangu nele ase story mani ya madharau mani ulondo mwana una kila si andi biko ndi kabisa kwa nisi nye ndi kwelesi hata ungo nye no nye ngwele story yani nisi izawa kule yenye kuno amazomizi mene nye ni kwa na bika madharau ju nendo kwa nyondo sindu ito koma kwa muthe no yisake ana kwa muthe na kutaba amaitamiana twasi hii kutaba ungikia kana ko yatu Kutaba kutaba breakfast ila wekia sia maitamiano kwegezia wekia sia maitamiano ukutaba kwa muthe nao twasi hii ninaweza kabisa na inaweza rozo mala 10 kateke mbao okay yunyeka bi mwene kake antelope the antelope nyena kila sia ne kunanga ngusuni the ndina yana nithi kuwa kisamulie ngaboka chongo na ningukoba ngukenge ndinezoya mukoba genda ya mundu la we masini ne the yakwete balausi ineze kunakoba ke katuni ne thani bwa ati ne kwatu ni the ndina yana na kunia ula tuigwa nasi munga mwe ngobani na bibiti alabu ndiye ndongongelele bibiti ungeni dinitabe mano ko inezo ya mwana nguma kwacha haidukisa ithia bune loku aimbeke ya bibiti izi na kwara yana keka nuona ni kometi 100 meters nendete madharau na mwakazi metha mambisi mwano wibika kubiko ukega ya ndati witwe wabika ndati ni wabika ndati ukalika milioni kalika milioni na becha kusakwa nye kwanza na yata na imadhi nwana imadhi nendo kueleza kuhusu uchawi ndo rukuma kuwe wewe wa mwana wena kiu uchawi kabikabu na kindu roba tuta wa ya mwana kamwe na mino wa yena kwe mibela kwani nelani kite mibela kwani kwani la kwa werende ko meti kilaba te mibela kwa te me osiana kwa kwenda siana ndi na kwindi so wewe wagi ameyo kabita ngezeze yote hizi maisha no twe man mama maisha kwa mama Biblia hiyo ka ukako mana satani yo challenge no Biblia mama Biblia na ina mokora maisha uchanganye kuna kone shughuli ziko gube na indike akoni na dina na kona kama ndi malo undi kinyobu ungeti ni alonje ndiwe ketia ingi wena geno dina kino December nyumba kubukubuku zize kauba ka mbona kauba ka kabwa atoka umengili ndikata niweze bube na maana meana kenda maana yako mingili dhana maana yako demo you whether no nadi kadinga kima kasioka inge nyumba ndibikanga nyumba ndiwe mwana ndilikana mwana ndo ngweka ndiwe ka chachi inge December inge yuzi wa weta kana ndi kwa hiwo siyo weta wawo na wa dhalagu na kona sindo nai na wazobu no kwani ananje chiko maweta akula mayete ikwa ayi weta akula mayete ubwaro cho na konyezi endo isune ania na ndianya kwoseo na tembukiwa tulatu tatu nigite wethe andiki ndo afford ya neno ko kamba neno ko kamba na bako no miaka kadhawe ita 5 miaka ita 5 ndekwisilia kabita sindu cia mbambandi yes kwamba na kila cia pe umemewa pe yune kangutabie koti nda wisiza zizanja koya 27 live alasanti ndewe pe umema kila cia mewa yani na kila cia newa wathi wako waina bandu nendo kwete bala bandu ngutabia basa ni oine we newa wathi wako weki wa bandu onele no nyenekia wanongewe ni wa wana kakule Yesu ni wathi ya unatungite hiyo na ngo wathi ona koko na usiko wathi tutsindi ni ngota sindi na nekite mubuko na bika kilabu baka mwene kilabu mbia yuna bika kilabu ngawacha ndio tesa sindi siapa kakule na kwani ko utacha no umye ko utaithito no umya utiko no kilabu uketha no kuwa kuja kinengo chako yani uketha ono sula wakwa yani kwita okubakwa mumanyi na no baka mumanyi uketha andu momena mana uketha ndu kulia uyo kanengo
Na teseka. Indi nakwa pala kavamu kezi yombokea. Hapo. Iko yenyeni mundu muombe. Hapo. Wa mwagingani. Hapo. Na neki ya chao. Iti. Peke nukita abangali nisi ate nikita. Iwongamia ngali wiki ya kita. Hand break. Mara hiyo. Atwa mina na stories yo. Hiyo na wine we mete ngwatio nde. Onodio ka we umete tsondo kurumanete we peke ndo angito enda school geta wakatala. Ukinyira sia maonde. Oyoge moko nde no yogilia mawili. Na moko. Hiyo na umya ngwatio nde odiwo okinyira katala. Mwando yabala beka bi. Ega. Oyundo ya. Ega na ndo neki yetu loko kila bana. Mane mese. Nuene ala meka ukamakuri. Mwakili misioni mesi. Ubangiwa ndanzi nona ibanga ndanzi kila bantu bonde kabi kwani siri nicho. Kubanga mbandi maisha menda akili mbingi. By the way nakaba ngali ambandi na wena niyo. Wenda akili mbingi wa. Ana akili mbingi. Tika mochane kuku yatukoneta ba. Akili mbingi. Okay. Wana akili mbingi. Iwe na akili mbingi no banga mbandi. Life mbandi. Yeah. Life mbandi kapita ni okune milioni omwe. Ngo yabanga mbandi yana imwe. Ikakuema. Wena milioni omwe. Wese chao. Ngale ni nyote mauta. Iyo ni dokumite yuta ite nako ndikonge mutu abale twibika nyumba miyo yeke wa nyumba neze yabe sa maisie ya iyo kaningilisiana itano ni maisie okubi miyo yenda undu mukonite niwo wikite service milioni usumoni ukunengo ke ndu bangisia mbandi oneka mbinge mbao milioni umu nondo nokuiba komi mbandi ne kubya cha unukwika ngata lakini wena akili yuta kabi nambe moyo number 1 nyene ibanga ndendu nukule bembandi ngota mbwa kawe ayenye nditambo akasitanenge mbone wese aja umeza kinara wambenga mundu utekite maswa we musizia nesa kona katibu yekite maswa katibu kilela yekite kwako ombetela yake yamuka mbete ya lusi peke yake uramba katibu niki ayenye nitambo ya katibu nikwida yuke kakatibu inuso withe anuloso wita waweki ute muongele kindu ki ndenda ama ndo maingia yani kindu piwa naendegie mana ona na nikabe kalamu no waile mundu ngi ukonga myaka 10 ati odi recording lakini akabiba ana rwange bande weta matinda kila mmoja marecord ite na kasta we ambao tulio we ambao tune ngomya ko yana itana atoleko kanaka onanaongele na ndo mubebya kabisa wana yuko wine mutambwa alabu nibone yake yanyi kelabe mbandi ne yake ya muno ne yake ya bukwa katibo anenge yu mashambiki alama akati boy mwene yuzi po andu maweta wo mazi mbazi nje ndo mweta ndo no wetanga wa muno andu makoneta wendo bumanake aye kabi ya bumye nambazi siayo ya bumano weta bazi ndazine ukona yo dale lambazi to ya na ngama stage ndi ambe ya na kendo kita wa misongile yes mashambiki yutana kila bandu ndo ni anima okezwa muno ni kabi Lele. Tiko mabuti kadi madress mbozoku. Na lika stage. Tedale. Musabaibe ya hata na kibeti nakagwa mbungu kauka. Nikule unundo nyeka ke ni tati ende bakaya. Kabipo ke mina. Masaba umabau. Nisembele. Tika dikindu kita ngonga kasini. Andi bubu. Abweza andi bubu ni. Haye. Ayenu zinyenyu sinayo kamwana. Aibu kweli. By the way aibu lakini yenu sina yaka mwana nyona ndio ima. Kuina kabwena wena ndawoni na aibu. But nyena yo kamwana. Nyena yo kamwana ndiye. Wali kwa muzomethia. Kwani nyena nayo ba myaka twazi nota ya imontani yo. Ba with ya imana isida siambe yo ya muno yikuma mbisoni. Nyena iba unja ele awasini. Lakini wewe aina ba myaka 18 16 bo kando. Wa muzomethia. Ina musomedia. Aina mubangene zandu itwende yewe. Twende yangi. Kabilo mina. Abando ziko nuwasia. Kabilo mina kana ko abando ziko nuwasia. Ile yoni ra ko mo. Kabi tata malaindi tikatu nile. You so far ita bangi cha jandanzi. Weta jambazi cha kuangalia mimi. You ukato support wata tikatu mina. Yeah palambikete. Ndiwo support wa. Okay. Kusupport wakula kutialite. Nene wone rango ya kabi ukambandini. Wele milioni zio alambe
sindu sia chao yani kusupport kungi utono ni support labuta kwekiomba jikuletio ni na TV kana kitane tole kawo kazwane yani aye ni wothe kuwa ndiye kwe ni na akili mbingi muno nundu ningubanga mbandi kana ngongilisia kwa mbao ndemukomboe maka katema zama ni ndemukomboe kono nalise ngilimbao ngalisa 30 ngakonongilie 10 yugareyo nako netengilimbao no munde nako ne 10 dimbalance otobwa to ndokela kiti alete wewe alambe siake nenda support sio bia nako support ile ngi utono nengota shambi labuta kumbete ya talabutot wathi o mubi kana kelabu wingu iye kano kelabu wenda kabiyo kyokuna imba ndiye anene biye kabeta hagi yao ndi nawe wangu ni dhana ngo ni wothe nani nikita sana unazona sana ndio na mikita za yaru ze ingia yapi ngombe na kuna nzia nini na kule ile ngilile siakwa na maana ile cameraman no usise kiatu tawendezi ile ngilile na maana myana mbona gile kama wao kindu wao alaite ngatumine ndi mwangi kabi mwando nange wambingize moyo ngatumine ende biyu inaanza kwa moyo la wakana kibiti chako ne baki area kibet Susan Mutheweva wamuiminye kumata na muno biyu kwani kwa muendelea mutambo ya no kuleeti uyu mutambo yae kana kumwana na akati ya pe wathi nini tewita wanesa ko ngongewa kweli nesa ko ngongewa mana na kera ndia ngongewe binda yundi ka ngongewa niki pai mundu isongonge yakabi niki nwese ni chau mwana kana kumwana na akati ya nyumba alabu nune aume me bata munona kukengaka ila kamena nsa yimundu mukena nsa wekindu chake chambe kunenga nikitha kiunikendeka atabe kawaida imukambie ndikanene mundu aluka amba kutapa atapa nukunenga kweli mundu ni wabona ya minobona uko kwe mundu kanjelela nakanenga lakini no sawa aya kindu chake linake mundu ume enanza mundu ume enanza kindu chambe kwika nikuya of course yususa ni manchi ni ndangonge ndatuma ningongewa akaukabyo kama baiki numunenga naye nandanda nesoya momendie kwa kya ayoka uyo mbatwa tena ki indi kana kumano kambo mesi indi mwana kalandilo tuku mwana kekiti mistani kalandilo tuku teke kaze mistani alabu notwe kala wethia anjuma kake bana oka kwa ke batu yitu tomelo motosiani tiara kazuza ndikayuma ala bana anta mwana nake kala ekite ka best ekila ekali ka best mwana umaluka ayikangu mwana landlord landlord na kuzaziwa dozi kana kubiye muongo bani ngapi na kubiye muongo kubwa munambo wana munambo uzide na kebo yi lakini kabu asi ibu ya mero njim ibu asi ende susa ni mwana ni wangu ati ndamunenga kendo aketiyo kauka kukubeta kibeti chako kubi mwana ni bata nacho nundu ibinde chichambo meisi bayi kiadi ko mbade uyo andu abiki amuya nokito sembo ko ya maskani ko ya na mozo ko ya ukoka na mozo mbade uyo koka ambe ai kele anise kibeti ndabye imando omundu omeonge kini kenda ndo neania tuiba na kabi sambaka wa leo kabi nondo masani ma tela pivinde niko na biluza ba ndo kaambete saimu ni mangi anga ngi mango wakati ukito ejo tukaambie saizu mela ambie tuke zinyendiki akamela ayi koremo kama nako rezu binene nako rezu binene nini siku inene exactly ona niko ina nena nokwiza kwatuka ningwisako anochikwatuka kunena wembete binda ingi tutayandu na hii nimekwambia ana maisha maka kawaida iso mbandi endene saa na weekend ya oneba ndani yela nguko ya kwitha kiki onekwe kiki ndole yako iwo ne you ne twitha bandu beta mlango kubwa ba uruma tuko obeta isili utakite bandu beta wakari yako mlango kubwa hivyo wewe kuna mbandi ni ngombo klabu kitawara kitwa Miami mba mlango kubwa okay no tomaba twambeke akabuleki mande mbandi kambia kundu kwita wa ikotha ku wenda kuona mkondo wakeli twe bandu beta wa nini beta hata kabisoni wakatatu twe kabisoni wakeli twe bandu beta wa sombe wakatatu kabisoni wakana ikanga wakatano nipo twende no confirm you na ile video ya majina mamombe tinaleketia audio video na you made friend yesu
you meet a friend is na ka program nikabi nambe mwe kabi ekati kengite loba unoketa masai mati kote neso tangaza mbandi tutangaza mbandi YouTube ita watu YouTube twasi wandika kakembo simbandi subscribe na wifio with an address mbodho kubuso wanzumula kindu kitwa ningo subya bu mwalimu ambulolo mbadi siba with kisi mbadi na wishe amunana alangi matanda maya ndoto nenga uya namba ya kabini sutia nenga namba azimu mana tia manager yesu ni akabi mwene 011 wandika 011 aya 390 38 15 011 390 kana muno na kurome ami kacheyiwo muwe kono wa mutani yewa endewa 011 390 38 15 isiyo namba ya kabi mwene kake twete uya yes na wendo manondo tebo ko mala ibumbandi situ dika YouTube kana TikTok kana ebu mbi kwa kona na matuka tulika TikTok live kazo na namba ya kuzita kwani 011 390 38 15 si namba ya nege alama Facebook mzalile Facebook si namba ya kabi mwene tia manager na no yitha ngoni yako ya mbandi na no yitha yakitambani yani kila bandu nambe si yitha online all right ya kabi malane nina kuona thina mitambone kabisa muranga hema ndo befiti mukangi boso na kuona mwira mutinda wa mutini na kuona dokazi wa mutandani na kuona Prince Ben na kuona madagere magari ande indi tikita ikangide laba undi monde kaka vi kwanda ya ekatwe ikangide laba uende jamaa wa Francis aza kabiyanga la masa Francis no bete amaza ta ewe awa digital manager bito akonde na Mutongo TV aza kabiya makweta mbaya sana ngala masa ile bana ndo koranga tena sana ayenye ndiki ya kamera na kia mweso ini si maisha so no kangulia yani baye school onda usongea na ndiki ya kamera ona ini kana na agara Francis ikatoka kangide laba unondo amaza akwe wendi kwanda ya kana ile mashabiki na moindi na mavina obambi kana badisi yagu temati yamba disi yagu yeme metu kisenesa kama sasa ndino online thank you so much with the show not kunyia kindu kima kabisa ona vitu sasa na design ya utivayu mundu ya galitoto nake mundu ye Georges tikito mini abai mwende teta nake mundu Georges teta nake mundu ye agalitoto aini mangala mokie ba kumena twambize kelungu ni kwata kana mwamina ko soma kindu ambambikana mwamina kuna talent tasiona tabwa kikitezi cha Mutongo TV be iwa andu wange wachona kindu kitu kwete kwe baki kitu kachona bandu bangi ainyota mona ekaka bi yumweze alange monde tamwete abamwe ya ukizagua maiwe toka kule kweli lazima kama hivi na meza yana lakini no monde mwa kabandi no mitambo ni ya Mutongo TV bele kama ni kagina no megina ile za enewa yes na mimi tunge waina mpaka waambia kama itu nina ukamba wito we talent lakini na mwando make ki ni mwingi manonga yo ka rutela si mundu wakunenga kabezo with studio kana ko meto visa bandu ba kwikuwa kita kusimia kana ko kwetezeshe jambo bila umwe kwingai kabitokere omunzi maisha makumetha moko ni mamundu onendo beba exactly ambo kusimia ndio no mayono nekita kuono bei mundu unaizie wewe wandu unaizie bei mundu ugeza kwekara bei mundu ugeza kwekera kabi ukiamba kaiko erela kabi tuko na isie mundu itinisia masilia make iko etha amanzie matumbi mebata lakini kada wekwete kabi temwa kibu kwetene exactly so thank you so much kabino ndokoka by the nei ningi ndo ngweta bana ngila neta yini ba makambe beke ndo kika ngwela so lakini we mwene ombiro lyakoka na kwanza wakana kibeti chako ngoye noizangela masapa kindu kita wakili mbingie ecosystem ya mubuko kana kindu kingi kindu chambe kusisya ila wavipa ya let you ne kana TV ni utesa asula wako tukita aiwa kabita to ya muona kabita niwo ya mbona mwana wewe sawa kwanza na yambonga neza ani woza namba yaku iwe ko ya mnyomba ukoya kwenda auto miwepea yu umya namba zako ba no manenge awe buno kuta mbandi kuko kabisa ona atambandi nyi ona ninye na loko weba kwamba nje atambandi wow tuona ndola mena akili ai ala mebu megalo bunu muzeke nje atambandi ngabini kana no dhanuka na mita niziana mita ningilimana ele kudhiwa yulo thank you so much como saisi ya witu na mwitu kiza witu wonde wa Mutongo TV Mutongo FM kwa you endo gotia ndene wa moko ne moko atabadizile witi ene ma request monde ala witi chao na ende wende na kwelo lelingo situ ya Mutongo TV to samazi huyu
kumililio yusonga with a weekend wa kwaila ngana the together then muthane wa Monday then wa charge ya ngwaso nena ke mundu egalti na ke mundu Georges kila mundu onde akona show yake mundu egalti ndo kone show nene mundu bita wende mutongo vibes ena mundu digirati na ke mundu Georges ndo nenga ende to look ugede to look kabisa bi na ende to loka na ke ba Friday nights kuko manisha kana ende kogo atangazia simondre na moba mondre kuna asindo ila kale kabisa na bado dilunguzizi yoka ilunguziriza mutongo TV samata isa masango